Assalamualaikum Waalaikumsalam. Hukum tak kirim zakat ke kampung. Kiban ya. Tanyo tamekat ino dalam rantau. Tanyo dalam rantau tamekat luar daerah. Bak truk thun tanyo ti tak kira na zakat. Jeut zakat ke tayong tak kirim bak urang langsung ke dia kampung ataupun tak kirim melalui rekening tayo bagi di kampung, menyehanat orang yang menerima wakilah tak boleh. Mengeluarkan zakat keluar daripada tempat kita mencari rezeki tak boleh. Artinya pendapat yang kuat hanjut pulau zakat ataupun kan pulau kutubiat zakat keluar daerah tempat tempat. Mantap beras dah ide kampung hai no tak bagi isi nyoba tempat tanya mencari rezekinya tak bagi baju-baju tepuk. Man ide kampung pe cukup susah cara. Dia tak kirim ke dia kampung ladung bek kirim. Mia tak kirim langsung hanjut kan. Kiban sit benar urang ja kena. Ataupun na urang inau. Man kiban tara tak pegah bang di kampung ada pi hanjut. Tapi tak merunga berjut. Sebab pekamanan tak pegah na gure tanyo ya hanggetim pun hanjut saja bagaian. Wakilah dengan HP. Tak pegah abang ngau kampung tanyo ide kino urang ide kampung pegah traba tak kala urang ino tidro yang kan tanyo po harta. Maya tanyo po harta pegah yang sama dengan tapuau. Na ur lain tidro gekeun leu di kampung bape. Hai tunggu na tolong terima tiat zakat bak ganyan kelun nyan takkeun bak urang yang terima ngapi gekeun le urangnya oh jeut insyaallah jeut long terima tak bedah tanya urang po harta tajuh terba urangnya kiban cara takkeun nyompat zakat long wakilah bak drone keun putru tiat ke tunggu yang na pegah bai drone nayo keun urangnya kalung terima mangkiban lo nyen menyekal lagi menan puwakeh le urang terimongnya ke pulang lomba gedanyo yang jelasnya kalau tawakila ada kala langsung urang terimongnya igatnya gelage nomor rekening uri kampung berkirim yang hanjit kirim tanyo po harta hanjit nyo yang benat yang ben tu kan mampaki yang tak kirim merokon yang ben ada yang belum udah menjauh menyakah hantak tajuk lain. Teman hana pendapat yang pegah faham tabok yang kata temen golong. Apa dia menom minta hukum yang betul roh. Yang hana betul yang hana bere je. Tegadi mina tungku ke pegah hukum lagi nanya yang minta tungku lain hampah tungkunya. Pakon hana tom gedang rag danyo mesti ke. Kiban minta hukum begedang rag danyo maka cukup laga. Ka